Ngimaite andake wikira rero bado menye bani neobwire ngimaite Arsenal ngimaite oborito bwa Bayern neobwire wikira bali anda bakonyereka buna disciplinary committee konderero igatalia ya Bayern tole na ya Josh Oltebia mangego ya omugano yasema yakabira tebuna Yanga Bayern na kiaruti chance ibere murebana wa 50 ya Shabana FC akilia koinyora mono kubaika kwa betesemo ya Shabana angem season ya 2005 kere Shabana kiabete ibere iki kiabete batebia sesemo ya kabere. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mwancho mulira mutima kuri gorenge mokeigo na rero igatora chinsemo cyanyanchwa tugosanga nero muslim mukende buna Josh Ogega umunyanko korwa team ya Shabana FC watabia mangegore ya emyaka yopo kosolia na keli ekegori kya rero kero somi wetera soko kosoli kwa tera ndo mutimoko kwa tebigoro ya Bayern lakini kyote buna Bayern ikiti kwira ndego tinge team ya Shabana na Kenya alikanete wana Bayern tua karatu ange Bayern tua ageto mupira wana wachezaji abanga Warwete Bayern bagacha kwa timu ya Shabana. Na barabi. Muna Nchoma nyana Josh Ogega. Oche Pito Gage. Oche Ndwabwato Evans Kiwanuka. Ndwabwate Steve Ogati. Ndwabwate Wycliffe Nyangechi. Ndwabwate mchezaji ndio Tete Shabana. Akicholia buna wa Tete bagashwa Shabana. Kwa tabarende bana ya beta buna Efida Club kuchia se Shabana. Ya beta buna youth team ya Shabana. Okay. Mbaya mono sana. Kwende bona ni maitema makotokore na timu ya Yanga, timu ya Bayern. Bona waena kibona inkal kireta ya goswa. Che wona kireta goswa Shabana. Shabana baga train ile actually ngake yu abo Rashidi babo kanyana maburuku wasokirere kwa wate wachezaji wale kwa Abdallah Skombo ni wakamu. Okay. Kwa wate Johnny Orare yuko kwa Yoyi kwa wate bandu wa tambo konyoruro bono ndio twagachira mazoezi runa ebijano matekere kwa kine na bogo chocho ini timu ore buna bago train na yose batebinga ngaka bagake ntuarame tu abange vijana tu ajete na ntuarame tu sana na bachezaji akichwali Rashidi alikuwa moyo Rashidi nero alikuwa moyo na Yoyi alikuwa moyo baba te vijana bado mtacheza lakini mbaro babo Ismaili bagaturamire umetuwekea vijana kwa uwanja batatu kuachie bwana mcheze muende kabiri lakini ntokuwe timoyo na bokoramu na bogosali akichwali ogosali nkoro na kinje bono igabonande sekalie yane kera nanyodire mumuromo kagwe cha train pamoja na nje ngomo amotisa na motabi koramu koro lakini kalia lazima na boko ye push up kole ngino na muralingo ajetalia karito kora masoesi alirogoro Kisi waze FC abantu mbale kere wasaliria go teibobe mata abantu mbale bantu mbabweka inibo ya abantu neta tofauti abakonyoro yogo kwa motisa bono nje namonda go teito manyeti uirana no tebe ngati manyeti ando tigerani lakini bono korana bonko regento la getingento kete ekibono ngo jango tebe nga gento ketola ketineke neke tia bidi mento mukikora mazoezi mento mukia wetani korwa bwasore lakini mbali bakugusalira lakini ayo gutwara enkorembe nabo konyora gwatigire Shabana wasoire
kwasora koromoke abanyango ko barororo kurinde bara bagonye kubwato ko kunye kumanya ngikia URS league na wote penda experience kia renga league na kimoja wote experience yake sisi ni yuaso erete actually umupira no mutangani nande noro na chierete nande bano bake timu gacha go salekerani actually tuachete Nairobi League 2004 actually para gochi Nairobi na ya Arenge ya Arenge ya Nakuru okay ya Narok ya Arengo actually to gaika dogoka nero bwate timu ngakie dogoka nanda ajita akaenda mumbu ngaki kwa nalia china bwana na ajita masiraye bono tukabekorwa akijali ntutu aroje meja ndu akarura abo tuko tuwako mupira Nairobi tuko tokorwa saa 7 yabo tuko mwaika okay mwambi saa ngapi saa 7 naende maambi mupira mambi saa 9 okay akijali tu arweta alikwenda kwake ngaki alikwenda kwaka na Sekiriko nja Arengo ni mwanzo toko nyamanya ya Sekiriko nja Arenge Premier League ya Kenya okay kera tuika alia girgiria actually na watu wakabangire baone gali yetu abwate ya Shabana tukabangira banda posta abono se udumere tukapagirie gali alitu abanga twanyona na piria twanyora no eranjinge tugoji kwenye kutumeka senge njoro ja bantu bakorwa abo tuko saa 7 baji wako mupira mambi that means we asanti kwa tiki ndio kijana watu wegete girgiri peke pale ya girgiri etalia itonja atuketeka kere etalia tekanega na girgiri noro sana Arengo ngaki sanga obe yumbo tuko bado kirege ndo na sana na girgiri bona epale abasigari mbarali umategirigire na Jesse barali training camp nera bona bakabekira magupara ocho beka no musmari ere gari gweta yakoraki panje yateka ono actually gari yaite yalikire Western Money Union transfer na bantu bechibese bono bali bakaranga bandana bachibe gari actually atajire gweli gateka bono ndunzo jikomanya ndwaje komanyanga pale yekere gari asarekire kwenye weka cross para kati kwenye weka cross ya gore yo kono Nairobi yo korwa tenne chonsi bamurekere mukore gasi ya nuko bego chenje tile okendere ni sawali ndwagi jole umana uti na erinde makonye erinde kokonye kibanga isiba cyo kombi bagweta bakombi tukabeka kando tubona una tu amanze nane bona abasacha boka tora kichwali kule asina abasacha mogo expect kende gionsi kaya actually na mama chambasi arwete from Nyango bagasoka para kare basoka para actually antaraba tu abwate na basoete mbura tukamye ko chiga alima abande bagasoka chinsana mama tani chinsana ne chingitinjiro ne binte binge mbi Arengo bande bakamye ko churo sana bali bange sikora kini bali abo bandu basoete gali atwasoe gali metubasieka ana ba minyogete igomate union bakere barore ne gwerende gali chichi banda ndane bate yo dasinyinge banda babwate juese chinyinge akijwali ababi abono bachitoyo mona basogete kurwali kama sasi gali na bagete elect actually sina ikaranse na Rashid no ikaranse kurwara lakini ili agete birore ili agendikere tionde ono bali batamwe na bachete bagatubekere mioro gata munafungwa na watu basigete gali yaro munafungua ama mufungui ama mukufe watu batatu wakubwa tunafungua kareto gwetele mulio gweli sasi nabo gwanjerana kaigoro morangu gento batu tadi akemoneke nga pesa juu na mupira juu ngake mobile nje Arengo mobile ya Arengo ne sagiam sagiam no mengo akarore sagiam ya bwate ke churi inemega nonko igo sagiam ya Arengo ya bwate ke churi akichoria abandu babwate barenge baberubuka abana andi bagachibeke sekero kuruza nuna batu igete gato imugete amaboko igoro nejibese jirirende tu tubacenke mubwate kijinga to bwate to gachibeka igoro akichwari na batu adari na to gosoka in safe flat torale flat ya bantu gweteli sasi umate wikora ale flat wakura bwe barara flat
tugasokirende tugajibasia itu paka chisiringi njire chia gwetense yo minto yo mo nala kichwali twagakire nero mupira uyu ore kasini ane kruwe duini golio bia twagakire nero mupira ni kasini ane tatu mono mokobati na njina mokobati lakini bono ntu atogete se familia ngima wako mupira tu arali siringi njia gwetense paka siringi 10 akabateje wakubwa zingine ndio hizi zimeanguka hapa chini bagachora chonzi na babwate guni abarenga aro batatu na watu waliko basiyomeli korundi twara namba tatu lakini bunduki atoboye abatu wale bakaturusha ke bikorto moko bakabeke gunime kere yandi baturusha magoro kendo badairete bera bino bikorto by'umupira akichwali okoba yamabuto bono bogatokira abugirigiri okoba yamabuta tugateba Nairobi actually bono no aotete Nairobi dogo no aotete Nairobi amabuta no twali kukomendero yo koirana labidi twende Nairobi Bade pole sana esa experience yekyo. Bade talibange ba kukwenda kwa sema bro no kama nyarama ngana kuna ya igeni mete bade experience chiri chitanya kwa like chingia korende twana kukwara rwa ya banga mete biro bikogenda sana mete mupiro yumwa ikiraneti korenda una mosoli kilo atabikore uwatani kwa beta se Shabana kwa beta ngakira kwa ngoma wasoli active player ororo. Wana korwabu nje nyaire bwanga be bwango korwabu kare twacheta kichwali ndo igete kara Nairobi montera banero toligerte moswati oye actually nero to korete ndagira tukali antu kako mupira ndu abwetu na skill ko 1-0 tukaira na actually kero monda gateba na tikiro mupira wasenje ya incident ya botuko yabe nenchara okay kama tendo abete nenchara kore to uri tukerege okay nechibe somo nyaruko yu montera ba toete atata actually to irete siringi 200 tungagie kare twera 200 ejina jiokolia bakuru Nairobi akijwali twalete mukimo twalete na mchezaji mukimo takoli mukimanda wako tukali mukimango balance egere tutigale negendo kyoja gukora kyoja gutoira ni tutoke akijwali kare to kwena kiro monda gale wikera ona gamuno yole coach actually Vincent Nyabeli ngore ngiro mumaete ya ni mumaete liwo nero kabere nere defender ito kabere nere last man nero kabere captain team actually kare tu arwete Nairobi to go ikatwa mwengete baracha no so ya igeta akate mutira na tiki actually na ndio na tu igeta town stage ya kabere yemo insa ko bili ya kabere na lirine kia lengo to go ikabwe postalia abono huduma abantu baba tutaipole ndu abaroje kwa lini yangu etaji alenge njia toroje kuna tuwekirenze abantu baba tutaipa ko alengererio muntu tako kugura no ndagiroje dibaga ko taipole njaleli yago ikire kuna kwa rule ko Nairobi paka waikire jaleli bonto bade abantu abono tukelimo baikageti timu isto chiregeti nimetera mugano wate sana kurende ndento murigina ndatwerere njiro mugano mutambe na ebiro byachire sana kurende naroraga nikubuli andaka yabuna Josh ingiro chengerete wetero mupiro wa akitime kia yonsi yaro ingiro atebo chengerete wetero mupiro mupira no bwata maya nande no bwata maya mupiro oyo kero gocheza chekere ngweni college abago chabono ngo ni college wacheze na mupira bono no bwata chibesa tenge ngakiria ito yani ngweni college umwana gukora mazoezi nane kero wanje tegento kiriyo okora activity eli wanje te na kigenga bono muneke CBC jiachire bono CBC omaete bono CBC yako chore kali yao nga mwalimu na bakorigererio ro mwana oyo gotenga mbuya bakubetererio gotenga okuno bakumenteine so gotenga omwana oyo kali yayo mupira mbuyale bamo beka sports nakerigia abete gotiga basomi maega yani bone kia abete gati gegochora kiro monto ikwirenderi yaye emurengete Ake Josh nimetenda mane ebiye gukonyana kwa bakugusanga korende sencho yebiro mwancho muri meze kwesomira amangi gori omuganoye na huno ri mugano muya no mugano mutambe ninkorentere ese wikire bosio ense mo yakabere omugano atebya ndake ko 2004 abo abasori bande bakaobwa nakirende bayira ni tasense mo yageti nakisha bana eyatara negete nakijwa cyagita karita na bodo ncyakora ninkoretera sense mo yakabere erache ese wikire bosio yo mugano oye Josh ese wikire bosio korende genda gotengera Ndizi TV Aiga no Bwanso Magusi.